Duh, aing boga duit deh. Jual gitu ku aing lauk nilai ya. Marjo nambahan dijual malah. Jual ka saha teh nya. Jual ka saha ku aing. Jeki gitu. Lapor lah ku aing hendak mah. Jadi angkat-angkatnya si bebah sebagian pulsa gitu. Jack, gimana? Kayaknya nggak jual lauk nilai aja. Lalu lumayan lah. Ayam meren 10-20 kiloan mah. Tadi mereka balong. Oh, paling nuan aja nak. Dah. Siang ngerasa banget anjing. Mana lauk untuk dijual teh? Iya. Ayah lah. 2 kiloan mah. Bukan 20. Lauk nilai teh turun. Harganya ini teh. Sabar aja tuh harga. Sekilo 2.500. Anjing, kerupuknya 1.000-an. Kemarin naik sakitu he gitu kajeun. Duh, bahaya. Ngus bae lah. Ya ayah udah ngasih 30 kiloan mah. Sok lu balik tunggukan. Oh, bayar ya 100-an. 100.000. Oh, Ya, ini di mana paling yang bedah sini? ini tuh. Oh. Soalnya aing mereka nya. Ya aing cowok. Kade lauknya anu pae. Emang elok lalu aja Rona. Gurame. Anu mah di aya patin. Lamun aya nu pae salah hiji lauk naon aja ku aing denda 50.000. Jor aing mau tulus lah. Jual akan lain. Pusing kan tuh duit jual naon ya barang mau jualan ya si Bang Brang itu jual ya jalan mau kamar aja rampling dia ya bisa usah hulu-huluan ya Bang kenawan ngelamun wae yuk. Wae. Pasangan wae. Heeh. Sedang berpasangan duaan. Hah? Apa kan kena sedang? Oh, tuh hayang gitu. Para rusing bae aing butuh duit teh. Lain gawe atuh. Heeh. Ngadenge antes sok ieu cenah. Sok ngeluarkan motor. Heeh, emang. Bang butuh duit ya. Penjualkan motor tuh. Tong imah lu kene butuh bade anyar. Udah butuh duit kumaha tuh? Yang naon? Butuh jeung naon? Panjang setoran motor iya. Gara-gara keren lah. Ulah yang sudah nyiram nih, harese nih nyiram segala yang dius-us jelema. Parupa. Kita si Acep mulun. Udah peda hiji ya mirip di beungeutna nyebut we bapak si Acep. Tah saha atunya baring. Aya mah geus kaluarah. Da we juga aja lemah lah nu daekeun. Gila perobon. Kemana? Biasa we dengan undur-undur. Asa, lupa rupa saya undur-undur. Kos ya itu ngobrol naon? Ini dulu dengan jelema aya nu nyiram yang dilus-lus. Mana daek teh lus-lusna? Wah, bener. Nah, geus aing. Geus, mah yuk. Ayo.
sia, gening kalah ka kandang domba. Oh iya si Suci akan kenyiram. Sehat yuk barang yuk. Oh bener sih nama kolot aing teh jukutna ieu. Mang kenalan mang. Jangan simat. Bae dia guys bae. Kepoan jukut, Kenang si jukut. lain. Kolot urang teh dia teh naratahkeun. Kan poan jukut kita meuli obat. Obat naon? Obat yang jukut cenah. Bukan ka dieu we. Kunaon kitu jukut? Ngebesing gering. Amang nu gering mah. Hah? Amang nu gering. Lain ya penyaha we urang mah. Kumaha tuh bae? Bantuan tuh. Amang ke rumah sakit yuk. Ayo ke rumah sakit ka aing. Pariksa. Siang ngerasa wae. Jor aing mau suruh. Jual anak lain. Aing mah hayang. Yoi lagi. Ya. Wah. Iya bener terus kepok parang bro. Oh iya si Suci akan kenyiram. Sehat yuk barang yuk. Iya kanan si Suci tahu. Ese yuk kenyiram. San. Kemarin naik sakit tuh, kita kajian.